بله فرمانداری گشتی هیزن سوریه دموکراتیک قصد مظلوم عبدی د مراسم ده بحث روشا دیلگرتیان جی کرم مظلوم عبدی اشکره کرکم آمده کارین جبو بردانا 300 دیلگرتیان بداوی بویا او دوی بینه بردان هر وها لسروی او یک جی زده کرکم حتی نوروز تپاین که حمود دیلگرتی بینه بردان او ججنا نتویا نوروز جلیگل مال باتین خواه پیشوازی بکن محمد شهید من وبتيبت او اول ما كنت اوي شهيد كاتي قصور ما تشيبو ما نكاري ترميوان زباننا جبروت ام عذري خواج الشهيد خازن المعلومات الشهيد خازن لسه اول ما اسير هنا اوجد دمك معنا هناك مجموعه بقران دل هناك الدين معنا ام رحنا داينا خواج بونال عائله اول ما اسير جي أنا ما أقول بقى سياسة كاس وقت حاضر كرنا عدنا تثبيت كرنا ويروجد كنت بشيء ماذا فجر لأن تبغي أسير خبينا أم هون ددن أسير مجيد مالباتي شيطان جي بنوروز ده بفهم كان من أسير مرة بيروز بكن مالباتي شيطان جي بزارك فكان بيجي وده